Таванчер живын аслы варжине худшынны паттырзем перен хушыра сағаланзақ пырашы. Падырели районенче тужа елдырыхенче день бір ветеран юлны. Тағырвынза кырашитсе біраган Михаил Наташкинын утты шерепха вылсы віземде жирать, юрлама юрадать. Чываш пайжесен хайла везене пахмазыргалать. Ялжыннызем ветеранба телбылу ергелереш. Мана сиренбе сел болмаға кележін. Эбе пиде хавас. Юман тедеде сеченет ял еш Михаил Наташкина. Халықра ажана чердербе усал десел ересрен шапла тебір ят парас ела бұлна. Тень ваттезен пилі упраны бех, тван жершиван аслы варживығыденде де ташман бұлли он бұрнышне тадайман. Граждан варжибе революции, вышлых шулзем хыщынхи евр нушана тюссеюснескер, шамрклыхне херхюня зайлет. Шак шулзем хыщын Пире шамбыркра кезіне пулмашкан шав дере евар болна. Ебер хурадар юқтарса үсіне пише келіне шірей жүргенмен вайштылық пашықлық атыта дұсны чүскада үгермен. Аманма Михаил Трофимович кемешеде хыда хаманна. Уйхе бе госпитальде сипленме дивнеонын. Шабах урашине драяган болсанах воршехирне таврынна. Иккеме шушканри инвалид тесе шүршуллық келне яны де булна. Иге хутчен вильнишінден хураху бар илзелгернерен ялхалы хешінгу әненме евір савыныш булна. Шарчулачив хараган ветеран чваш поэдизен совезене чарын ми пахмазыр каланы тәлендермелі бех тәлендерет. İki kanpuşum bulsasın man tın Ukraynlara pış bulman. Per arayan center zegindi vursasın. Ebe ham bidyatla niye diyepilse kayman. Юман дедене евырлықра сова юры болышатмен. Келдек штақ кажық-чажық шықырдадасы болзан, ебі юрлаза яны да хирішченмен детвіл варо мәмір выртынлығы берге етсан. Хаяр швекне хынарагына сыпна. Перегетка синде ұқша денгі бейшлені де яваплық пызық пулна. Шинна шырайне сідірсегірегенне әмет сірлік детвіл. Халхи бұғатырайы бен нумайрақ бұрнасы телевизор пақмасты. Хажат страницы снега на влада пырап, удан улигунды шира себе тытмастып, хамын эмере пурныча сыхлама тадапызак малалап пырна шытланып. Раскрамили атабану. Чеваш еңгаларым вали Марина Корягина, Семен Антонов. Свой закончили поход.